thir tu te chi bai le vek ule July ni so mania tuntum chu pusi ti lalrin oma thusiak mangin international news le politics lam kan lu chil lenga Haiti president kap hlum tu mi som pasari an man thu te Afghanistan lama Taliban an chak thar le thu te kan ngai thlau le don nia Haiti president Jovenel Moise kum somnga le pathum mi chu July ni sari jing lamdar khata Port-au-Prince khopuya chen na ina an kap hlumta ania anupui first lady Martini Moise ro hliam na tak tuarin Miami Florida lama enkol tura phurlu ania hetianga Haiti president Jovenel Moise kap hlumtu te chu Haitian police ten mi som pasari zet man to in mi pariat man turati an ni meka man zinga hian Haitian American pahni antelani President Moise kap hlumtu te hi ramdang mi de uvekan nia an man zinga hian Colombian sipai hlui paruk antela Haitian Police Chief of Staff Leon Charles chuan mi pariat te man turati an ni thu apuwang ani Colombia President Ivan Duque chuan anram police military le army te chu high level investigation titurin thupe apetoa Colombian police haute Port-au-Prince an lut to a ten Interpol lampoin an rin hlel deuh ten chui mek bok US State Department chuan US khwale tuini na nei pahni James Solage kumsom thum le pangami le Joseph Vincent kumsom thum le pangami te tel thu an soimia lova mase President Moise ka hlumna dan chuina Haiti hitan puyan tum ti an soya President Moise ka hlumtu te hi kumsom nga le panga chung lam deuh vekan nia Haitian American pa te hi no pang berani James Solage hian Haitian tuipui kama tanpuina athok thina Florida state a sangni le sompakua khan Giselle Haitian coastal antitan alo thokto boka Canadian embassy a reilote thokto bokin diplomat te bodyguard a atangto nia soyani Canadian Foreign Ministry chuan reilote roito ti inan soya tual tha na tel chanero hriatani rilo Port-au-Prince khopuya nimzinga biru mi pahni rin hlel an man te chu police tenant station an phur donin mi puite chuan tha ve mai duin ramdang mi ten kan president an thata minlo pe ula kan hal lumange ti in police an au khum ni in Associated Press news palai chuan soi chung mi pahni te chu an tlan chiat na motor ni om tak silai muka tlang na oma phur an nia chu motor chuan number plate nei ran lova a chunga tui in tur pai na le silai muda na ruak te oma police station chu mi puite nan hual thup mai ani President Moise ka hlum na chui tu Haitian Judge Carl Henry Destin chuan President Moise chu atak sa a silai mulu na som pani aya tam oma soyin a in kongka le in chunga 5.56 le 7.62 mm cartridge ruak tam tak mu ani President mutna room chu haidara suasam chiamania President Fanu Jomarli chu a unaw pa room a biruin a hima an ompui le staff then khachu nung khera phuar lo manni ti in Linau Velis chanchin buarhil hetianga President Moise chen na uluk taka ven himna security hechiang le an lu chil thei mai chu Haitian journalist Rubensin Gefrat chuan thilmak takani ti in tu te emo ho tu lian tak in rol om thei ni in ringa Interim Prime Minister Claudie Joseph chuan Haitian mi puite chu thabar lova om turin le nun phung pa ngai zo turin rila boina thunun to ani ti in police le military te thataka tho pui turin som Port-au-Prince International Airport khar po hong turin atibok UN Security Council chuan nimin pialam khan Haiti din mun an ngai tu a Haiti palai Helen Lalime chuan UN chu security chungchang a tanpui turin ange na asom molani Haiti a hian mi sual rual silai kenga mi rok mai ching ten tamin chutianga in rok na le in tha na wangin mi sing khat le sangli le zasari layen an chen na munan lo tlan chiat santo ani South China Morning Post chuan Haiti muna Taiwan embassy a Moise kap hlumtu pakhat manani ti in Haiti hi khovela Taiwan rampom tu som pangazinga mi ani
Dominican Republic chuan Haiti nena anram ria khar vek ri bok BBC chuan President Moise thana Colombian somni le paruk le US mi pahni telin asoya foreign hit squad te thilti ni na puangani Haitian mi pui maktadoi som pakhat zinga maktadoi li za asom rukvel te chu BPL kanti below poverty line na cheng ania ni khata US dollar ni po an hlo lo tinia kum sang ni le som palia tanga som pasaria UN peacekeeping force da ania sang ni le som kuma lir nginga wangin mi noi ni zet an thibok President Moise ka plum tu te hian US drug law enforcement admin uniform ang chi kordum anin bel ti ania hetianga anin cheya wangin atira veng him tu te point an lo ring hlel lo ani mai theya an mi man to te le ka hlum te hne na tangin ral thuam thatak tak an manani Taliban te chuan tu nine Afghanistan ram then khat district Zalizet mai chu Afghanistan sipai Afghan force kuta tangin an chu sakle towa Afghanistan rama rorel nan changle mayang ti hlau an tam ta hle ani Afghanistan ram ria Iran Tajikistan Turkistan Pakistan le China ram ri rul te chu Taliban ho te hian an thunun chhaule meka hei hi US NATO ramten Afghanistan an chuasan mek wang ani ber US President Joe Biden chuan US sipai Afghan om te chu nukir duin okas ni somthum le pakhata zo vek turin ruah manna asiama US chuan indo na top thailong somni chuang ral beina cholsan andu ani hetianga US berina sipai te ko ho tur hi then khatinan soisel na sa Afghan President Louis Hamid Karzai phei chuan in phatsan na ang hia la apu ani President Biden chuan nilai ni khan White House atangin tun maya Taliban ten Afghanistan an thunun vek na tur le hlo thon tur omlo kan thang thar sipai te American hoten nun na thap turin herama mi katir lu to lowang alo tiani Taliban le China lunglo ma atla a Taliban hote chuan Afghanistan atangin foreign sipai te reng an chuak vek turani ti in China ramina Silk Road and Belt Initiative ti an kalpui ang deuh khan highway sial sakle khopui chei thatna an tho turero an welcome hle tian puanga China hian Pakistan ram thlenga kong pui tha rul ngan pa ang zerzura siamin lengpui airport landing tiat lek highway siam sakatum donani Taliban te hian Herat province district pangalai mai chu silai mu tel lovinan lader maya Afghan security force tam takin an tran munten tlan chiat sanani Islam kala province Afghan sipai te chuan Taliban te hlavin Iran ram an tlan lut tini boka tin Tajikistan ram ria Afghan sipai zanga tanga sang khat inkar don te po Taliban ho te hlavin an ral thuam le post tlan chiat sanin Tajikistan ram an tlan lut boka hetianga US tran puina le an leiral thuam tha le motor an tlan chiat san te hi Taliban ho ten ro chungin nakina Kabul khopui beinana an man an ringani nilai ni lam khan gali eno mun Balgis province Afghan sipai za te po Taliban hlavin an tlan chefeka masi Afghan sipai te hian Taliban ho te hi beiletin sarkar thupuam tu Fawad Aman chuan Afghan sipai ten Taliban helsom rukle pakua an kaplum ati Taliban ho te hi Afghanistan marlama anon chak thar hle ni hi Taliban le US in biak remna ang chuan Afghanistan rama Al-Qaeda emo ISIS emo khoi lo turin le foreign diplomats le NGO staff te kuthak lo turati ania Taliban palai te hian nilai ni khan Iran lutin nimena Moscow an pan le ni British Prime Minister Boris Johnson po in British sipai te chu Afghanistan atanga kau ho veka tum ti soin Afghanistan chu kan kalbo santa hanilo kan thian tharam te ne na thei ang angin kan tran pui zelang training te po pe in Kabula kan embassy po omrengang ati Britain hian Iraq lam do ayin Afghanistan a hian sipaya chan nem zo klat maya zalile somnga le pasari zet nun na hlo anita sang hile som paliatangin asipay raldaw mite ko kirtira zasari velero NATO training mission angin an chambang ta
chung po kau ho ve kan tumani US point na sipairal daw mi za som kuwa akau ho to a tuna ero Kabul International Airport le US Embassy veng tu then khat chau ada to ni Kabul Airport hi Turkish sipaiten US omlo khuna an veng mai theni US sipai in kul na hun pui ber Bagram Air Base chu an chua san to a he Bagram Air Base hi Soviet Union hoten sangkhat zakwa somret chowa Afghan run laya an siam annuwa US na chei that le Afghanistan indo na tura an mun pui berania US sipai te chuan ral thuam le motor tam tok tak an hosan ani Bagram Air Base an chua san don hian Afghan sipai te an ril du lo ngemo an chua san zana electricity an off maka Afghan Security Force ten phone call an don meu chuan Kabul Airport kan thleng to ti ania a rangin ven him tumin atuk zingdar sari vela an veng him chowa US sipai thil kal san tam tak chu then khatin an lo ru ne soi ni boka YouTube lama mu tura ani mai thei Gor province sa chuan Afghan mai chia te chuan Taliban hoten rorel na an chan le hlavin volunteer tan mitam tak anin peya silayan huma in ka ten zirani Taliban ten rorel na an chan chungin mai chia te zirna le mason na lam hoi chi an khap sak vek uire le minu lo mut puya pong sual tu te chu sharia law angin mi pui ma an ngal te vuak lia sakin khai hlum le ka hlum ten ching thina ha aya ha mit aya mit ti rorel na kal puyan du thina ni Taliban ho te hian India ramin Prime Minister Modi sarkar ina Salma Dam Herat province sami US dollar makta do izani som sari le pangasenga asiam sakte po anti chet du mayan lau thong leya India chuan Afghanistan a hian project zalit chuang kalpui mekin Indian sangthum chuang an omni in Weyon News chuan atar lang Salma Dam hi India le Afghanistan friendship treaty anga siam ni in Prime Minister Narendra Modi an avahonga thoktu sing khat le sanga chuang omin Afghanistan hian achor hle turanga yani mase China in infrastructure lama US dollar tluk le ding on tela aron tran pui huna chuan India buka zang hai palangti alo om lebok Asia Commonwealth pui le Central Asia rama China bawruak alian chhotiel tiela tun ma US lam tanga ngai Thailand le Philippines te pon China hi an on chho leboka tun den huna Asia rampi ka chuan South Korea Japan India le Vietnam ramte ti lo chu US sangoi zone pui ang taka soi turan tam view talo ni na lang kan channel lo clear tu ten atop thenga min lo clear saka wangin in chunga kan lo me